is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who are in most need of thy mercy. O Mary, conceived without sin. Pray for us who have recourse to thee. The third sorrowful mystery, the crowning with thorns. Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now and will be forever. Amen. O my Jesus, Forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who are in most need of your mercy. mercy. O Mary, conceived without sin. Pray for us who have recourse to thee. The fourth sorrowful mystery, the carrying of the cross. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. O my O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who are in most need of thy mercy. O Mary, conceived without sin. Pray for us of recourse to thee. The fifth sorrowful mystery, the crucifixion and death of our Lord. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginnings, now, and will be forever. Amen. O my Jesus, Forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven, especially those who are in most need of thy mercy. O Mary, conceived without sin. Pray for us who have recourse to thee. Hail, Holy Holy Queen, Queen, Mother of mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope.
To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mary, Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal salvation, grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Pray, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint John the Evangelist, Pray for us. Saint Louis Marie de Montfort, Pray for us. Saint Jude Thaddeus, Pray for us. Our Lady of China. Pray for us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Novena Prayers, Day 1. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail, Holy Mary, Mother of our Lord Jesus Christ, Mother of all nations and all people. You are the special heavenly Mother of the Chinese people. Teach us your way of total obedience to God's will. Help us to live our lives true to our faith. Fill our hearts with burning love for God and each other. Stir up in our youth an unconditional giving of self to the service of God. We call on your powerful intercession for peace, reconciliation, and unity among believers, and the conversion of the unbelievers in China and throughout the world. For God's mercy is our only hope. Our Lady of China, Mother of Jesus, hear our petitions and pray for us. Amen. In the silence of your hearts, mention your request. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Good morning po.
Pagirumdum sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan Orasyo Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo, digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggipo, asin ngunyan namamatean mina, ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Para po sa sponsor kang enot na novena ki Our Lady of China, iyo po ang mga minasunod. Josephine Lee, Evelyn Ko, Ophelia Tan, Belen Amurao, Brenda Luxin, Ching B. Chua. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat in honor of the Most Sacred Heart of Jesus sa kahagadan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Pasasalamat man Kandaen family. Janice Moronya, Bolo and Olfindo family. In honor of Our Lady of China, ni Mr. and Mrs. Ernesto and Arlene Relucio and family. Prayer for the gift of life and birthday blessing of Jocelyn Amido sa kahagada ni Ne. For birthday of Aurelio Palisa sa kahagada ni Aurelio Palisa and family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family. Ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. As in special man nakahagadan ni Alma A. Lorica. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Prayer for 5th death anniversary of Evelyn, dulot ni Evangeline Ebrada. Para sa kalag ni Froilan, ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, kay Edgar,
dulot ni Prexy and Prime. Kay Sean Benson, dulot kan Deblois family. Para sa gabos na kalag, dulot kan Daen family. Asin sa gabos na kalag ni Ana B. de la Paz. Para kay Lourdes, ni Melody and Lady Ann. Para sa kalag ni na Primo, Fe, Dioscoro, Jose, Josefina, Policarpio, Rosalina. Dulot ni Marilyn Bristol and family. Para sa kalag ni Asteria, dulot kan Mendina family. Para sa kalag ni Margie, kan Ricacho family. Kay Jose Jr., dulot ni Majoy Descalzo and family. Para kay Jose Ray, dulot ni na Raul and Rachel Moran. Para sa kalag ni na Vince Asin Savino, dulot ni Adelina Romero and family. Para sa kalag ni na Nora Asinoel, dulot kan Bolo and Olfindo family. Para kay Anastasio, kan Cruel family. Para sa kalag ni Rosita, para sa iyang death anniversary, kan Perez and Padero family. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos, sa sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Banwan magarawit na madya, aladan ka, nakulang biyayang pangako niya, nagsirap na. Nakulang biyayang pangako niya, Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang pagkamuot kan Dios Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa Indo gabos. Asin sa imong espiritu. Pinagseselebrar po niya ito unihan ang piyesta ni San Felipe asin ni San Tiago, mga apostoles kan sa tuyang kagurangnan. Sa misa niya ito hagadon ta ang sa indang danay na tabang asin pamibi para sa sato. Tangani na magikitang maninigo sa pagdolot kan misa sa tuyang rumdumon, pagsolsolan ang sa tuyang makakasalan. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako din makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Dios. Maherak manlugod sa tuan Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tuong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marahay ang buot, inoomaw mi ka, rinurokyaw mi ka, pinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kang dakula mong kamurawayan, kagurangnan na Diyos, hading langit nun, Diyos amang makakamahan. Kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama.
Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Ako aan sa mong pakimaherak. Ika na nagtutukaw sa too ka na mga kahiraki kami. Tay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orok kahalangkaw Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagpapaugma sa mo sa taon-taon na kapiestahan kan mga apostoles na si San Felipe asin San Tiago, warasan sa mo huli sa indaman sa ng mga pamibi, sa pakisumaro sa pasyon asin pagkabuhay liwat kan bugtong mong aki, na magkanigo kaming makaabot sa daing tapos na pagmansay sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Himateo niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Ngunyan mga tugang, buot kong ipagirumdum sa Indo ang marahay na barita na ipinaghulit ko sa Indo, na inako nindo sa kapinatugmadan kan sa Indong pagtubod. Ililigtas kamo huli kan marahay na baritang ini, kun matibay ang panarig nindo dyan, kun bako sayang ang pagtubod nindo. Ipinaghulit ko sa Indo ang pinakamahalagang katukdoan na inako ko, na si Kristo nagadan huli kan sa tong mga kasalan. Siring sa nasasabi sa mga kasuratan na ilubong siya sa kabinuhay liwat. Sa ikatulong aldaw, siring sa mga nasasabi sa mga kasuratan na nagpahiling siya kay Kristo, nagpahiling siya kay Pedro, dangan sa 12 apostol. Pagkatapos, nagpahiling siya sa sobra sa 5 gatos niyang katugangan, na ang kadaklan sa enda buhay pa, alagad ang iba gadana. Nagpahiling man siya kay Santiago, dangan sa gabos na apostol. Sa kahuri-hurihi, nagpahiling man siya sa ko, maski ako siring sa sarong aking namundag, sa sala na panahon. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kamurawayan ng Diyos, ibinarita kan kalangitan. An kamurawayan ng Diyos, ibinareta kan kalangitan. An lambang aldaw, minapahayag kaini sa masunod na aldaw. Ang lambang banggi, minapahayag man kainis sa masunod na banggi. Ibinareta, an kamurawayan ng Diyos, ibinareta kan kalangitan. Mayo nin diskurso o tataramon na ginagamit. Mayo nin tingog na dadangog. Alagad nakakalakop sa bilog na kinaban ang sa indang tingog. Sagkod sa mga puro kandaga, iyan nadadangog. An kamurawayan ng Diyos, ibinareta kan kalangitan. Ang Diyos nagibon nin tulda sa langit para sa aldaw. Ini minaluwas pagkaaga siring sa nubyong maugma. Siring sa paradalagan na andam sa karira. An kamurawayan ng Diyos, ibinareta kan kalangitan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah. Ang buhay asin, Tuhan. Hallelujah. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa sa maray na bareta, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ako ang dalan, ang katotohan, asin ang buhay, dainin makakaduman sa Ama, kung bakong huli sako. Kung ako midbid nindo, midbid man
midbid man kuta na nindo ang sakuyang ama. Pun ngunian, midbid na nindo siya, asin nailing na nindo siya. Nagsabi sa iya si Felipe, kagurangnan, pahilingan sa samo an ama, asin tama na iyan para sa mo. Nagsimbag si Jesus, Felipe, haloy na nindo akong kaiba-iba, alagad dai panindo ako midbid, ang nakakahiling sako, nakakahiling man sa ama. Ta daw ta ipahiling ko sa saindo anama. Dai kamo minatubod na ako nasa ama, asin an ama nasa sako. Ang mga sinasabi ko sa indo, dai ko sinasabi sa sadiri kong kabutan. Anama na nasa sako, iyo ang nagigibo kan sa kuyang mga gibo. Magtubod ka mo na ako nasa ama, asin an ama nasa sako. Kung sinasabihan ko kamo, an minatubod sako magibo man, kan mga ginigibo ko, labi pa kaiyan, na magigibo niya huli ta maduman ako sa ama. Gigibuhon ko an anuman nahagado nindo sa ngaran ko, tanganing magmuraway an ama sa aki. Kung maghagad kamo nin anuman sa ngaran ko, gigibuhon ko iyan. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning, giraray sa Indugabos mga tugang. Pinagseselebrar ta, sabi ko nga ni kasubago sa pagpuon, ang piyesta, kan duwa pong apostoles, si San Felipe, puda si Santiago. Siguro po mahapot ka mo, natata pinagseselebrar tang sabay, ang piyesta ninda. Ang kamaturan po kaan, dahil ko din aram, kung natata sabayan sa indang piyesta. Sa sakon ako mataunin guess, o sa ukod ko sana, pag binasa kaya nindo ang banal na kasuratan, ang duwang ini, pirming magkasunod ang pangaran, pagpigsasambit ang 12 apostoles. Ani kaduwagay na rason, sindang duwa pariyo sinda Galileans na inapod ni Kristo as naging parte kan sa iyang inner circle. Pero ang duwang ini ba ko ini magtugang? Alagad parehas na pinagseselebrar ang piyesta sabay. Ang duwa pong ini parehas naging martir. Kaya nga ni baga po, color pula ang liturgical color sa aldaw na ini sa pagrumdum asin pag-umaw sa saindang duwa, taparehasin na nagdulot kan buhay para sa pagtubod. Mga tugang, anenot si Santiago, ini pong Santiago na pinagseselebrar tangunihan, iyo ini supig-apod na James the Less to distinguish him from James the Greater. Sa 12 kayang apostoles kan kagurangnan, may duwa pong Jaime or duwang Santiago. Si James the Less and James the Greater. Baka po nag-iisip ka mo na ini si the Less, maluya ang abilidad, kaya the Less. Tapos mas matibay ito si James the Greater. Bako po, ining description sa inda, ang pigmimin ka ini, edad. Kaya ini si Santiago na pinagrurumdum tangon yan, siya si James the Less or James the Younger, mas hubin. Itong saro, si James the Greater, mas matua. Ini po si James the Greater, kung babasahon po nindo ang gospel account, siya supig-aapod na son of Zebedee. Ini si James the Less, siya supig-aapod na son of Alphaeus. Ini po si James the Less, primo ni Jesus. Narorumduman nido si istorya na duman sa pamitisan kan krus ni Jesus, kan siya ipinako. May duwang Maria na yaon sa ibaba na nag-aantabay sa iya. Si Maria na ina kan kagurangnan, asin si Maria Cleopas. Ito si Maria Cleopas, iyo ang ina kaini ni James the Less. Prima ito kan ni Maria na ina ni Jesus.
Kaya ini si James Dales, budaan kagurangnan magprimo, ninulitan ina niya ito si Maria Cleopas. Ini po si Felipe, saro man na apostol kan kagurangnan, nagdakula siya sa Bethsaida. Ang Bethsaida po sarong banwa along Sea of Galilee. Duminakula siyang saro man na parasira na inapod kan kagurangnan as naging parasunod niya. Nagiining very loyal kay Jesus si Felipe. Saro man sa mga naging direct witness sa mga ginibo ni Jesus na milagro, asin sa mga katukdoan ni Jesus kan enot. Ini si Felipe mo na si Santiago, saro po sinda sa mga apostol na nabiyayaan na mga enot na nakaisi, asin nakahiling kay Jesus, kan si Jesus na buhay liwat. Siring man po si Felipe, aron kay Santiago, nagadan man na martir, nagdusay man kan sa iyang sadiri para sa iyang pagtubod. Mga tugang, di gisa sa tuyang binasa, kang naghilingan si Felipe buda si Jesus, may request si Felipe sa satuyang kagurangnan. Sabi ni Felipe, ipahiling mo sa mo ang Diyos Ama. Asin, day na kaming ibang hahagadon pa. Tama na iyan para sa mo. Iyo yan so request niya kay Jesus. Because every time nagtutukdo si Jesus, pili niyang sinasabi ang sa iyang ama. Asin sabi ni Felipe, ipahiling mo sa mo, ang ama. Asin mayo na kaming hahanapon pa. Narorumduman ko kaini so advertisement kan San Miguel Beer. San Miguel, wala ka nang hahanapin pa. Gari araw ka so request ni Felipe sa kagurangnan. Alagad, ano ang simbag ni Jesus duma sa request ni Felipe? Ano yung taka munang kaiba? Dahil nindo ako midbid. Asinalingwanan nindo na ang ama, buda ako, saro. Ang nakakahiling sako, nakakahiling man sa ama. Namumutang ko mga tugang, digis sa binasa tang gospel account, 4 na beses binanggit kan kagurangnan, ang tataramo na pagtubod. Dahil ka mo minatubod na ako, yaon sa ama, asin anama, yaon sa sako. Ini pong gospel account na ini, sarong pangapudan sa sato, na magtubod sa persona ni Jesus. Siring man sagkod ngunyan, iyo ini ang agyat sa satuya gabos. Totoo, dahil magkita na buhay more than 2,000 years ago, dahil ta aktualmente na nailing asinamigbidan si Jesus. Alagad sa panahon ngunyan, minsan daita siya aktualmente nahiling, padagos ta siyang naiiling. Padagos tang nadiskubrian sa iyang presensya sa mga bagay na iwinalat niya sa sato. Asin an kaipuhan ta, ining birtud nin pagtubod, tanganing mailing taan pandok niya sa kadakol na bagay sa ibabaw kan kinaban. Yaon ang mga sakramento kan simbahan, yaon ang banal na kasuratan, na sa paagi kan mga bagay na ini, na mamate asin naiiling ta ang presensya kan Diyos. Yaon ang bilog na linalang, yaon ang sadiritang buhay, na sa paagi kan gabos na ini, naiiling ta ang kamot kan Diyos sa ibabaw kan daga. Yaon ang presensya kan mga kadukhaan, ang presensya kan mga nagihelang, asin kan mga maluya, nalugod sa paagi ninda, mahiling taan pandok kan sa tuong kagurangnan. Ta sabi niya nga ni baga, whatever you do to the least of your brothers and sisters, you do unto me. Kumbaga, ang presensya niya yaon sa lambang pandok nin sarong dukhang tao, na sa paagi kay nilugod na didiskubrita ang presensya kan Diyos. Mga tugang, iyo po ini ang imbitasyon sa sato. Kunyaon sa sato ang pagtubod, dahil ta nakaipuhan ang dakulo ng mga tanda. Kunyaon sa satuya ang pagtubod, klarado tang maiiling ang presensya kan Diyos sa arual daw. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako, ansa indong atang akuon man kan Diyos na makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang mga atang na samuyang idinodolot sa kapiestahan kan mga apostoles na si San Felipe asin Santiago, asin warasan sa mo na daing digta, asin malinig na pag sa Dios, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama. Diyos na makakamana sindaig kasagkoran huli ki Kristong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa mga apostoles an sa imong simbahan. Tanganing ini maging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtaon in mga langit noon nakatukdoan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kaiba kan bilog na hukbo nin mga angheles. Dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagrorokyaw. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad ang banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay. Pagpasalamat binaak ini itinao sa iya mga disipulos na ansabi mag-ako kamugabos magkakan ka ini tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Piring man pakapamanggi pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom kaini, tainian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhonindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan ang simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan samong Santo Padre na si Francisco, kan samong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Stiring man girumduma sa imong pagkaherak, ang samuyang mga tugang na nagturok sa paglaom kan kaligtasan, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong dalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaibaniya, asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gabos kita mapamibi sa mga tataramon na itinukdo itinugon sa to kan kagurangnan. Ama niya mo na yaon sa langit,
pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an buot mo sa daganin siring sa langit, an samong kakanon sa arualdaw, itaw mo sa muya unihan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, are paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Kordero ka Diyos na nagapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Kordero ka Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami nin katuninongan. Uyan Kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa god paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, linigi an samong mga kalag.
huli kay ning mga banal na balaog na samuyang inako tanganing naguhurop-hurop sa imo sa imong aki. Kaiba ang mga apostoles na si San Felipe asin San Tiago, pagkanigo kaming magkamit kan buhay sagkod paman, uli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, magdanay manugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.